Duisende mense is haweloos na verwoestende reën en wind die afgelope week. Die nasionale vergadering het versoek dat politieke partye hulle kandidaate se name vir die staat van beskuldiging komitee indien. En die Kruger Wildtuin is een van die top 10 vakansiebestemmings ter wêreld. Goeienaand en baie welkom by die nuus in Afrikaans. Opruimings- en hersteloperasies duur voort in die Wes-Kaapse gemeenskappe wat die hardste getref is deur die onlangse vloede. Sommige gebiede is steeds heeltemal afgesny van die buitewêreld weens die wydverspreide vernietiging van eiendom en infrastruktuur. 11 mense het hulle lewens verloor en groot skade is ook aan die omgewing aangerig. Noodverligtingsspanne is ontplooi om mense te help. Duisende mense en talle gemeenskappe is steeds haweloos na swaar reën en skadelike wind die afgelope week. Verskeie huise het weggespoel en krag- en watertoevoer is steeds afgesny. Rosenville, Robertson, Woester en De Dorens is van die gebiede wat die ergste geraak word. The main focus of emergency relief teams in the Western Cape following the floods today will be to provide food still to people that are affected in numerous areas across the province. Also to increase the provision of water to areas that have been cut off from water supply, which includes the Breda Valley, areas in the Drakenstein municipality, as well as areas in the Gardenroute municipality. Verskeie gebiede in die Langeberg munisipaliteit is steeds van die buitewêreld afgesny. Die humanitaire organisasie Give of the Givers kon tot nou toe nie die gebiede bereik nie omdat die paaie onbegaanbaar is. Some of them haven't been receiving aid since the floods have occurred 4 to 5 days as roads are not being accessible. This is going to be a huge humanitarian distribution coming in for the next 2 to 3 weeks as we see the impact and level of destruction. And one point I must add, in all of the areas we are working in, there's a major challenge of water. Kragtoevoer is herstel na sowat 62% van gebiede wat deur die storm geraak is. Verskeie paaie is erg beskadig en omvattende herstelwerk word benodig. The reparations to approximately 80 roads that have been cut off, areas in Meyringspoort, Swartberg Pass, Beinskloof Pass and Mitchells Pass are still cut off and have suffered heavy damage, and we will be looking at repair work there. At the moment, it is not possible to do any damage assessments effectively due to the height of the water. Die Wes-Kaapse premier, Ellen Wendy, sê daar is reeds begin met skadebepalings in al die distrikte. Dit sal bepaal watter ondersteuning gemeenskappe in die komende weke sal ontvang. Wendy het beklemtoon dat herstelwerk tyd sal neem. Sekere inwoners van Ellisdale in die Oos-Kaap het vir die eerste keer in 5 jaar onbeperkte toegang tot water. Weens watertekorte is water voorheen net tydelik verskaf. Dit het egter verander nadat die Nuwejaarsdam verlede week volgeloop het na die stortreën en oorstromings in die Oos-Kaap. Vir Ellisdale se inwoners is die toegang tot ononderbroke water 'n groot verligting. Voor die reën moes hulle dikwels verloop om hulle bottels en emmers by munisipale tankwaans vol te maak. Die Makana munisipaliteit het vroeër toegegee dat hy nie water kan verskaf nie omdat hy nie genoeg water tankwaans gehad het nie. Dit het nou verander. I think last day or yesterday we did have water, and then he promised that by at least we're gonna be having water each and every day. And then I find it out that today at least there is water. Then obviously now that we did have water yesterday and then today, obviously that particular challenge will be resolved. Hopefully going forward we will get water through the taps each and every single day now that our dam is 100%. Die munisipaliteit sê verouderde infrastruktuur is verantwoordelik vir die tekorte, aangesien tot 60% van die dorp se water verlore gaan weens lekkasies.
valve system that we're using to shut and open water is also suspended. They will be opened and remain open for 24 hours a day. We are ensuring that the water is provided on daily basis. However, that there are still some challenges with water quality given the high levels of suspended solids, from the dam. The team is managing to treat and stabilize the processes. Die munisipaliteit het 'n beroep op inwoners gedoen om water spaarsaam te gebruik, terwyl hulle die infrastruktuur regmaak om daaglikse watertoevoer te verseker. Die Khai Garib munisipaliteit in die Noord-Kaap hou voet by stuk dat dit onnodig is om hulle onder administrasie te plaas te midde van hulle diensleweringuitdagings. Die munisipaliteit wat ook Kenhardt, Keimoes, Kakamas en talle eilande langs die Oranje rivier beskik, sukkel al jare om basiese dienste soos water en sanitasie aan die inwoners te verskaf. 'n Onlangse verslag deur die Menseregte Kommissie het bevind dat verskeie munisipaliteite, insluitend Khai Garib munisipaliteit, onbevoeg is. Die Khai Garib munisipaliteit sukkel om basiese dienste te lewer, soos die voorsiening van water en sanitasie. Plaaslike drukgroep Kakamas Belangegroep wil help om die infrastruktuur reg te stel. Die Kakamas Belangegroep het hierso na die Kakamas na die waterwerke toe gekom, sodat hulle die probleme self kan uitsorteer. Hulle het hulle fondse ingesamel van die gemeenskap af, hulle eie geld gebruik om te probeer regmaak. En toe het die munisipaliteit amptenaar gekom en hulle basies verbied van die perseel af en polisiesake teen hulle oopgemaak. So 3 van my kollegas daar is hangend polisiesake teen hulle huidiglik. Slaggate, vullis en vuilkanale is van die probleme waarmee inwoners daagliks sukkel. Ek aanvaar dis onaanvaarbaar vir ons dienslewering hierso. Ek is eintlik op hierdie waterslote. Hier is 2 waterslote in die Khai Garib. Dis die een daar by konstruksie en is die een hier. As stormwaterslote, as die water kom daar, oorvloedig hulle oor na die mense se huise toe. Ek het net 'n probleem van die water en die toilet en die krag is die moeilikste. Ons koop die krag en ons het krag, maar die toilet en ek kan nie loop nie. Personeel word ook nie gespaar nie, met die Khai Garib munisipaliteit wat nie altyd in staat is om salarisse of sy krediteure te betaal nie. Die munisipaliteit skuld Eskom miljarde en die dreig ook met verlengde kragonderbrekings wat watervoorsiening sal beïnvloed. Die munisipaliteit sê hulle is besig om dit in die hof te betwis. Te midde van al hierdie uitdagings sê die munisipaliteit dat dit nie nodig is om onder administrasie geplaas te word nie. As ons gaan kyk na wat alreeds gedoen is deur die munisipaliteit in terme van die bevindinge van die Human Rights Commission, het die munisipaliteit alreeds baie gedoen om die situasie om te draai en om die situasie te verbeter. En dan ook kry ons daar is gesprekke met 'n provinsiale regering, met Kosta, om te sien hoe kan hulle ook die munisipaliteit help. Jy weet, soos ons nog gesê het, in terme van kapasiteit ook, om die munisipaliteit te help in terme van tegniese kapasiteit. Jy weet, dis waar die kraks eintlik lê, meestal by tegnies. So ja, intervensie op hierdie stadium, glo ek, is besig om te gebeur. Daar is improvement, kom ons sê, groei, of wat is die verbetering in die munisipaliteit, ja, is eintlik 'n woord. Daar is verbeterings in die munisipaliteit en ons is vol selfvertroue dat dinge kan net beter gaan van hier af. Die inwoners se hoop is nou op die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November en dat 'n nuwe verkose raad positiewe verandering in die gebied sal bring. Ulrich Hendricks, SAIK-nuus, Kakamas in die Noord-Kaap. Die nasionale vergadering het die afgelope week die bal aan die rol gesit om 'n staat van beskuldiging komitee op die been te bring. Dit volg nadat die konstitusionele hof gelas het dat die diefstalbeweringe wat met die Phala saak teen president Cyril Ramaphosa verband hou, ondersoek moet word. Die spreker van die nasionale vergadering, Doko Didiza, het besluit op 6 stappe wat sy sal volg om aan die hof se vereistes te voldoen.
Politieke ontleeders is dit eens dat die komitee nie gou in werking sal tree nie weens politieke partye se voorbereiding vir die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November vanjaar. Die spreker het besluit dat die komitee uit 31 lede sal bestaan. Whilst the committee is in the process of being established, it could be a while yet before the committee actually hits the ground and starts hearing evidence or testimony. And if the previous ad hoc committees on the impeachment of the public protector, as well as the recent ad hoc committee on the allegations made by Lieutenant General Mkhwanazi are anything to go by, the committee's work will proceed without haste and will take some time, probably several months. The process is likely to take long because apart from everything else, even if the application can be made expeditiously, as the president has said, but either party or parties that are in parliament, like your EFF, your MK, your ATM, and others who may be interested, can also appeal any decision that may have been taken or that may be taken by a court. So meaning that it will be a very protracted process, which will take longer than we expect. So it's really impossible that it will be finalized anytime soon. This process is going to run over for a long duration, given the fact that the local government elections are just around the corner, and members of parliament now are going to divert their focus and devote energy into campaigning for their respective political parties. So this is not going to be a matter that will be concluded in a short space of time. And what might happen is that President Ramaphosa might even complete his term of office without any conclusion that has been reached by members of parliament. So this is a very cumbersome political process, which is not simplistic or straightforward. Politieke partye het tot Vrydag om die kandidaate se name voor te sit wat op die komitee sal dien. Tot dusver is die DA die enigste party wat hul kandidaate se name ingehandig het. Dit sluit in hul parlementêre leier George Michalakis, Bax Nodada, Glynis Breitenbach, Karabo Gegau en Nazli Sharif. Zelene Merrington, SAK nuus, Parlement. Net hierna hoor ons so 'n boer kunsmis van visafval gemaak het. Bly by ons ingeskakel. Kom terug. Die taksiebedryf het by die stryd teen honger aangesluit. Die Suid-Afrikaanse Nasionale Taksiraad in KwaZulu-Natal het 'n vennootskap met 'n voedselprodusent gesluit om winkels wat laagkoste maaltye by taksiestaanplekke reg oor die provinsie op te rig. Die inisiatief kom terwyl stygende voedselpryse, werkloosheid en voedselonsekerheid talle gemeenskappe raak. Volgens die ooreenkoms wat Santago met 'n plaaslike voedselprodusent gesluit het, sal koswinkels en skeephouers by groot taksiestaanplekke reg oor KwaZulu-Natal opgerig word. Die winkel sal bekostigbare kitsmaaltye, insluitend verrykte pap, sop, sojamaalvleis en 1 pot maaltye aan pendelaars en omliggende gemeenskappe verkoop. Santaco sê die produkte is onafhanklik getoets om te verseker dat hulle aan voedingsstandaarde voldoen, terwyl dit bekostigbaar en maklik is om voor te berei. Taxistaanplekke is van die besigste plekke in die provinsie, met miljoene mense wat maandeliks vervoer word. Santaco sê die inisiatief is ook daarop gemik om die informele ekonomie in township en landelike gebiede te stimuleer. There is a lot of youth that is currently unemployed in South Africa. We would also want them to participate in this, creating jobs for them. So, yeah, definitely. And we will be getting more people to sell this food in rural areas. KwaZulu-Natal is een van die provinsies wat die ergste deur armoede en werkloosheid geraak word, veral in landelike en township gemeenskappe. Baie huishoudings sukkel om basiese voedselprodukte te bekostig. While we founded this company, I've been in food manufacturing for years, working at the highest level, and we saw the prices that we were manufacturing for
with the price on the shelf and the millions of people starving, up to 8 million people a day. So that's why we started this business. I know that Santaco moves around 12 to 15 million people a day. So if we can reach more people and help more, well, that's why we're here. Santaco sê die afsetpunte sal na verwagting by taksistaanplekke reg oor die land uitgerol word. Die Remoho landbouprojek wat appels produseer, skep werk en versterk die plaaslike ekonomie in Bethlehem in die Vrystaat. Die projek beskik oor 38 hektaar grond en produseer appels vir die plaaslike en internasionale markte. Die Vrystaatse regering het 18 miljoen rand in die Remoho landbouprojek belê, terwyl die Nywerheid Ontwikkelingskorporasie, die NOK, 'n lening van sowat 42 miljoen rand gegee het om die projek uit te brei. Die projek het van 8 hektaar tot 38 hektaar gegroei en beoog om nog verder uit te brei. Boere sê die steun help die projek om met groter rolspelers in die mark mee te ding. And we are very proud of where we are today. Our objective today was to bring in all our stakeholders, to tell them that we were here last year, as we promised you, that by this year we'll be where we are. And definitely I think all who came realized that we did what we promised to do. And we are very proud of our district. Hulle werk saam met die Maluti pakhuis waar appels getoets, gekeur en verpak word vir plaaslike en internasionale markte. Our next stage is to put up a big processing plant. We as the IDC were involved in state fruit growers and partnering with Remoho as the black partner in this farm by facilitating the financing of this transaction. So this is a apple farm project that they have grown from a particular phase into a commercialization of this apple farm that we see today. Remoho Investments voer tans appels uit na lande soos Kenia, Nigeria, China en die Verenigde Koninkryk. Hulle sê 'n boer maak 'n plan, maar in die Vrystaat het 'n sakeman 'n plan vir boere gemaak om die koste van kunsmis te verlaag te midde van stygende wêreldpryse. Hy het 'n organiese kunsmis ontwikkel wat nou in Suid-Afrika, Dubai en die VSA getoets word. Die kunsmis wat van visafval gemaak word, is 'n goedkoper alternatief vir boere en ander produsente om gesonde oeste te verseker. JB van den Berg, wat die organiese kunsmis ontwikkel het, erken egter dat dit nie sintetiese kunsmis heeltemal kan vervang nie. Dit sal egter help te midde van die kunsmistekort en hoë pryse terwyl die spanning in die Midde-Ooste voortduur. Die projek om die organiese kunsmis beskikbaar te stel, begin in September. Dit is in 'n container wat deur vis gemaak het, so dit is vis poep en is gebaseer op die Egipte op die Nyl stelsel wat gevloed het en die vismis wat jy weet wat in die grond ingegaan het wat van die vrugbaarste gronde in die wêreld was. Plaaslike boere is bekommerd oor die stygende kunsmispryse aangesien dit hulle winsmarges beïnvloed. Remember we're using fertilizer. Fertilizer part of the ingredients that you get on the fertilizer is urea and all the other stuff. Some of those stuff are coming through from Iran and all the other places in the Middle East. So that is going to have an impact on the price of what we pay for fertilizer to go back to the land. Van den Berg sê hulle het nog nie 'n prys bepaal nie, maar die kunsmis sal almal beskikbaar gestel word. Siya Kolisi sluit sy laaste wedstryd vir die Sharks op 'n hoë noot af en die nasionale kreerwiltuin word 100 jaar oud. Dis net hierna, bly ons ingeskakel. Sokker se wêreldspelersvereniging het weer sy kommer uitgespreek oor hoë temperature by vanjaar se FIFA Wêreldbeker-toernooi in Amerika. Die toernooi word van 11 Junie tot 19 Julie gesamentlik deur Mexico, die VSA en Kanada aangebied. Die navorsingsgroep World Weather Attribution het bevind dat ongeveer 'n kwart van die 104 wedstryde wat gespeel gaan word in gevaarlike toestande kan plaasvind. Navorsers verwag dat 5 wedstryde uitgestel behoort te word om die spelers en ondersteuners se veiligheid en gesondheid te verseker. Van die stede waar die kook na verwagting die hoogte in gaan skiet is Dallas, Houston en Atlanta. Wetenskaplikes het onder meer voorgestel dat wedstryde wat in temperature bo 28 grade Celsius gespeel gaan word, uitgestel word
verbeterde afkoelfasiliteite vir spelers en ondersteuners en 'n langer waterbreek vir spelers. Die Suid-Afrikaanse Nasionale Parke sê die Kruger-Wildtuin bly een van die land se belangrikste toerismebestemmings en lok byna 2 miljoen toeriste per jaar. Vanjaar bereik dit die mylpaal van 100 jaar sedert dit as die land se eerste nasionale park verklaar is. In 1926 is die Kruger-Wildtuin van 'n wildreservaat na 'n toeriste aantreklikheid omskep wat natuurbewaring prioritiseer. Die Kruger-Wildtuin bly een van die grootste beskermde gebiede ter wêreld. Dit beslaan 'n terrein van minstens 2 miljoen hektaar. Kruger is really the center of excellence in terms of conservation of biodiversity, conservation of cultural heritage. It is a leader and a pioneer in ecotourism or natural tourism. It's a major destination for South Africa, for international guests and also domestic guests. Die nasionale park, wat deel is van die top 10 parke om te besoek in die wêreld, het nie sonder uitdagings oorleef nie. Dit loop ook deur onder die gevolge van klimaatsverandering. You know that we've had these devastating floods in January. It washed out most of Kruger. But nature revives itself, and Kruger's reviving itself. Die Kruger-Wildtuin het ook 'n komplekse geskiedenis. Tydens sy stigting is mense ontheem om plek te maak vir wildlewe en toerisme. Part of the big challenge now is to reincorporate those people, make them share in the prospects of the Kruger National Park. It does have benefits for people outside and it has benefits for the country at large. Dit het gegroei van 'n park wat besoek van slegs 3 voertuie ontvang het tot meer as 2 miljoen toeriste per jaar. It must benefit the immediate communities. They must see themselves as the custodian, the protector of that environment, and also being in a position to welcome the guests, whether they are from overseas or other parts of the country. We also have itineraries that we have set in partnership with Kruger National Park, whereby there are tourists from international that will come and stay at our lodge, and then from there they will be going to Kruger National Park. So we are benefiting by that. Minstens 7 van die 14 grondeise met betrekking tot die Kruger-Wildtuin is afgehandel. Sanparke wil ook verseker dat die park nie net tot voordeel van toeriste is nie, maar dat die gemeenskappe rondom dit ook daarby baat. En hier moet ons groet tot môre, mooi bly en totsiens.